ya Nyamira nigo entunda ende na ende omobunge bwa constituency ya West Mugirango Steve Mogaka anyale kobaga gwesokia na kumwegerera omuteneri bwe budget imense ya Kenya Daktari Margret Nyakang'o kolengana na Mogaka nigo atebire enchira engikeranu yelichiko yanyalete kobage kobwati gwa gwetera se bunge enene chingaki omusibati Daktari Margret Nyakang'o alenge kobaga kunenkiwa na boiga toka tabwatima mochandonsi ekyukirete erego isaransera abisi eyo helio anyalekoba gawikirania obo koreri niganyalekoba gakogikeria barai ao nabo igo chinsemo chire che serikali echichigendete koba chiko musuguma na komomochia Daktari Margret Nyakang'o Steve Mogaka tabire nigo omusibatu yagendete amonemberemo yaye boikiranu anene kwenekia buna onyalekoba gosira serikali ya Kenya kwanza. Si rahisi kufundisha na kugharamia elimu ya kupata mtu akuwe accountant. Na si rahisi kupata mtu asome hata zaidi kupata PhD katika finance and accountant. Na si rahisi even ikiwa huyu mtu ni mwanamke au mama. Na ndio sababu nataka kusema controller wa budget wa nchi ya Kenya is the most qualified accountant, the most educated accountant in the Republic of Kenya. Na alipata hiyo kazi kwa sababu ya elimu yake na experience yake. Na hakuna pesa ya serikali huyo mama amesign akikiuka sheria. Ikiwa kuna mtu ako na ushahidi ati controller wa budget amevunja sheria, alete ili aondolewe kwa ofisi na heshima kulingana na sheria.